bwa nyuma y'akatare ka Mbarara Central Market kweza kombekwa hakabaho butekerezana hagati ya Ministry ya Government z'ebyanga na kanso ya Mbarara City abashubuzi hamwe n'aba babiri barandrodo mu katara kakuru aharno hoshemerire kutaho mu kataraka kandi negishahatu kakigurwaga Erizoba babiri barandrodo hamwe n'abamwe babiri bari abashubuzi mu katara kakura kashenyerwe bacera hasite kanso barukwenda ngo babashoborere aha wenje amazina gabo gatara harukararwa barukuza kutunga ubuju umukatara kasya bije mwaka gwa 2010 batu yaho sente zitu bakutujya ngo baza kombeka katare baheza batwereze midari omwe 2000 memorandum of understanding yayo nkashanga yahindurwe rimo amazina go mwana w'imyaka 8 eshani cyaye ntici kinagira mukanso kubuza bangirangu ntaka batayo mahurire ngo nibaza kushwara ngo nibaza kusotinga shonga yanje kunda atunga akaju kanje ebindi mpunament akabifa atesha hedging kanagwa buri officer y'ukwika mu bangira ngo byakanso bakabingwe byakatare bakabira atesha Erizoba bemba teka abantu abatakumanya niba kuruga ngo Erizoba twashara mukabashubuza twatadise hamwe kugira ngo bashobore cyamuheru kuko ikabashubuza twikizangana ngo bataho mukatare batakatwira imyanya yita esha hedge ezantazita zibahezana zemyaka 12 ni banka bakatubikira endagane zinendagana umpereza rusiti nshashwira sento kawezo kajihindura mazina go mwana w'imyaka 8 tinkumanya no bano yenda kumfera ninga umwaka gwa 2020 akatare katandikire kombekwa Ministry ya Government z'ebyange kashoze cyandiko ecyabire nikigiranga babiri abombekero buja hitakere babiri bapangisibwe kanso kunubo barabanze kutunga buja katare kahiza kombekwa konka bahatu bari hakugiye honora echemerire korwa the market facility shall be located as the following order: vendors that build units on leased land from the council will be the first priority. Act 2018, in August 2020, nibwe acted shohora barukombeka kakatari. Abicero kwataho musite kanso tine no mu washohora hero kurebe cy'abantu baba kugamba kureka babatumira polisi. Rute yahwireho bakahanika amazina nangwa bamwe bakashohora bathanika listi wabirotaho mundu tera karuru bakwa bank slip bakureka ngo akaduka kwa kwatano za kushashura sente ziti wahezo zo mkanso bakuregisteringe ngo akubatora taye mukatare bya bire biri 11 kwa kana otahereze gushashura bank ne sente zabingi tukazishashura ndahatize bya account ya kanso mu housing finance receipt tuzine hati ngenu bone benda tukore kintu batwamagezi kinkabantu ningane bateka hoce RCC orembo rwa Mbarara wakwasibwe nshonga zo kuhandika busi y'abashubuzi inshonga giyagigamba hwati twine list ezahereze piningwa aha notice board z'abantu rukaga plus abutufuteka ngwabo n'abantu abahikire abarigira umukatari kandi abashimire kubana bakakoreramo nangwa nabo ba vendors abari umukatara aka Independence Park abashimire kubana bo barqualify kuba ba vendors akatara kabagumirana batayibiro byo kigura konka bigumana byongeza ubwa yahabwo butikerezana kandi kaba karna ko kwigurwe rizoba bit cyabaska aha wa TV West and Aidan Bataringaya.